apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwata kong tatang. Sabino ti papanam lalay na nako. Iti ayan damari tricks eh. Adakan no iparamid na itatatang. Kapaalam ka di paya nako. Un tatang. Awan pa'y ngamin nabiro ka kapag trabahwak. Isong anusak pa'y lang ti makipurdiya kadakwada. Wan mat ka diya. Awan mat mabalinan tayo. Adan tulak tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam amok nga adan to. Mala, sikat ti makaammo anak ko. Aywan am ti salunat mo tani narigat no sikat ti agsakit. Ay un tatang. Di dak pakadanagan. Ano mabisin kayo? Adan na luto amakan iti kusina. Nakabaybayag kamot nga aglaba, laleng. Ay, pasensya kan amari Trixie. Nasugat nga min tiramay ko. Agawaam tani anyat orasan, no agtudo inton malam, di saanen ama magaanda kita. Ay, siya kung ti makamu mare. Di ka madanagan. Masiguradok ang mamagaan dagiti kawasyo. Rumbang laang, gilgilam ana imbagda kita, ha? Wen mare, di ka di madanagan. Ala, ituloy mo tar aramidam tapno malpasan. Jak kayat tinabuntog, nawatam. Agalas 11 mat gaya man, Trixie bakit? Pinagmerindam ka din ni Marilalin? Saan pa'y Adam lakay? Ay nawaw, mapayasan pa ikat no alas 11. Saan amabalin nga agmerienda day taalalin, aging gaasaan pa'y analpas ti ipapaaramid ko kankwana? Si kakit di mat bakit? Kasano no mabisin gaya man, kat matalimu daw dita. O di si kamat lang tagparikot. Kabailan na day ta, anya launay ti pagdanagam aya. Pakanambot nga minpiman tapno adda pamigsa na ngagtrabaho. Sabay ado ti impalabam kenkwana. Di bali tapurdiya at ngarud. Uy, bayadam ti panagtrabaho na. Ngam, panunutom kumamot ti salon at ti tao. Aguray ka. Apay a concern ka launay kankwana, ha? Un taamok tirigat ti may sa ababaunan. No di mo kaya timangtod iti merienda. Siya kong timangtod. Agasam ngay day taat tinapay kan prutas. Ay nawaw, tapno adda pamig sa di tao ngagtrabaho, ha? Kasano ang makatrabaho ang nasayat na mabisbisin mo? Inton saan na nga aramidan ang nasayat ti trabaho na, agungat ka. Kisayam day ta, di ka agsaysayang itimakan. Agsaysayang mo't nga ibagbagam nita. Kanin nga rod ni Marilalin. Itay pa'y ngagtap trabaho. Di mo mo't pamarindaan. Unay ka mo't piman bakit. Naimbag tamaanosan na ti makipurdiya ka na ta, uray kasta ka. Saan mat alibre ti panagtrabaho na? Mamin ano aya nga ibagakken ka abayadak mat. Aglisi ka man kit iti dalan ko bakit. Ammo Maricora, imay nilalin ijay balay iti kalman. Anya ti inaramid na iti ayan nyo, Mari Trixie. Anya kumapay, imay naklaba pinagdalus kumatlaangan Kunak man no nakaturpos day ta iti panagadal na. Short course laang tinalpas na mare. Anya? Manungay ti itad mo atang dan na, Mare. 350 lang. Iti kasya akin na adu ti trabaho na? Wun, iso talaga ang makatipida. No iso ti ayabak ngagtrabaho. Ne, mayat Saan ang nareklamo, Mare? Siyempre, sakla ang matimayat amang tangdan kan kwa na. Kasaritak tuman no kwa? Ta umay tumot aglaba kan agdalos dito'y balay.
Ibagak tulatan kan kuha na inton madamdama. Dumagasak iti ayanda, ta ited ko titangdan na. Makatipid ka no kwa mare. Ato yan titangdan mo ang nagtrabaho idi kalman, Mare Lalen. Ha? Oh, apaya di mo awatan? Di mo kaya? Amangan numabalin anayunam ta 350, Mare. Tapakurangan payla ang tiyaw awat ko akwarta. Naglabakan nagdalusak ngamin, Mare. Di lang mabalin a 500 latan. Awatem kit din. Agyaman ka pa'y kit di tadat itid ko. Kurang mat ngamin tayaw awat mo, Mare. Ay awanan ti ado pa'y asao. Awatem mo ang tagdardarasak. Ayun gayam, mapan kanto iti ayan damari kora, no kayat mo ti makipurdiyakin kwa na. Adda ka no mat ti ipaaramid na ken ka. No kayat mo Manungay tinted na atangdan mo, lalay na nakaw. 350 na ang tatang. Ay nawaw, 350 laay. Day tangarod tatang. Kurang man ang tintad ni Mari Trixie. Lukas tamit laay, di kan mapan iti ayanda. Ay, anong saka? Tawan mat nga rod amok ada duma ang mabalin ko apagtrabahuan. Ngamni, lukluk kundak mat. Sa apay la kumaata at damot ti mabirukam amayat apakipordiya amanak. Kurang ti 350 at ang dan no kasta ti trabaho. Nakunana pa'y nga rod, amapanak kano iti ayan ni Kumari na. Ngamdyakon kayat tata. Amangan no kurang tumanon ti itod na atangdan ko. Ano samlangan tagsapol iti daduma apagtrabahuam. Tay kumahusto ti itod na atangdan mo anak ko. Hindan mo ka din titangdan ni Marilalin, Trixie, bakit? Wan, nalpasan. Kita ama, ang mga nudublem manan nga ikan. Agruam di tao. Mano, tintod mo? Sa nga ribo. Sigurado ka? Ay nawaw, anyat pa nagkunam kanyak aya Adam, ulbod. Salsalod-sudak lang, mate. Bakit? Apay aya, sensitive ka. Isula ka na yung tisang kadamag mo. Makauma. Oh, kunakmat ngamin asika ti masalaw ko dito'y kalsada, Lalin. Madam Virginia? Wan, siyak da ito'y. Kumusta kan? Pagtrab-trabawam itangay. Makitang tangdanak laang, madam. Aglabakan, agdalos. Nukasta nga rod. Saan a permanente ti trabaho? Wen, madam. Nasayat mat nga rod nukasta. Si Kanton ti Pordia ak no kwa. Ha? Saan kayo nagsubli dya abroad, madam? Saanan? Isurat mo man kit di ti cellphone number mo. Tapno nala ka maawagan ka. Kwa madam, awan cellphone ko. Jakmat ngamin amo ti agusar iti cellphone. Sige. Siyak tulangan ti mapan iti ayan yo. Saan kayo matsiguro ang nagakar? Wen madam, iti sigod lata pag nanaudan mi ti ayan mi ita. Mayat ti isim mo ang nagawid, Lalin. Adan pagtrabahwak tatang. Nukas ka, nag-apply ka na sentraw. Saan tatang? Malagipyo ka din ni Madam Virginia? Virginia? Ay, way, malagip kaon. Isaw ti pakipurpurdiya masigaon. Saan ka day? Un tatang, nagawidan dito'y Pilipinas. Saan ka numatan nga agsubli ijay abroad? Kat kunana, siyak to kano titangdanan na. Ay, kit nasaya at ano kasta anak ko. Sigurado nga itid na ti husto at ang danmaw. No iso ti boss ko, sigurado ang makaornungak tatang. Maiparinubit kung tutoy kalapaw tayo. Agkapi-kapay, Madam Virginia.
Manang, uno ante, kunamlatan. Nairwamak mo't ngaminan iti madam. Si kakit di matlalin. Ay wan gayam, imayak ta kayat ko nga ibaga ang mabalin mo ti agrugi nga agtrabaho kanyak inton sumaruno alawas. Ha? Nagpartak mo't an na-renovate ti balayo madam. Wan tanarog yan, sakbay ang nagawidak dito'y lugar tayo. Ay nawaw, nagsaya atin no kasta madam. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan damanang Trixie. Noan niya ti ipapaaramid ko kan ka iti, isulat ta ti aramidam ita. Manayunan laeng ti trabaho, numalpasan ti sari-sari store ko. Agrobuata kong tatang. Nasken ang masapaak, taado ka no ti maaramid iti ayan da madam. Sige, agan-anad ka, anak ko. Di yu liwliwayan ti mangan tatang. Wait, marabyan ka kani. Sigurado asakbay pa'y arumabi ikat pawidan ako ni madam, tatang. Nasaya at tapno saan ka amarabyan unay. Di talaang mat asidag ti waiting shed ti ayan da madam, tatang. Asidag laang dayjay. No sumadot kayo dito'y balay, sumurot kayo kanyak ijay. Sana bale, maawatan to ni madam. Amok ti ugali na, tanapadas kun tinagtrabaho kas babaunan da idi. Kumaa, masandutak mo ita magmag na. No kasta nga rod, dito'y kayo latan balay tatang. Ay isibugan nyo kit dagiti sabong di tarwar. O, agmerienda ka pa'y lalin. Ay, nasa papay mat madam. Umay kakit din, narigat ti mabisinan. Kadlugal-kalpas ko lang itay anangan, madam. Awanan ti ado asaw. Umay kan, tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Agyaman naklaong na iti kinaimbagyo kanyak, madam. Wen tanagagat kamat kan amom ti aramida. Mala, agtugaw kan. Agyaman nak, madam. Ay wen gayam. Numang lukat ti sari-sari store ko. Inaldaw kanton nga umay dito'y balay ta si kati agbantay. Ay, awan ti parikot iti dayta, madam. Kay kayat ko manan awan ti masayang aldaw ko. Magkasano gayam ti sweldom. Inaldaw ka di nga itad ko. Si kalatan ti makaam madam. Noan niya ti desisyon mo, okay lang kanya. Ay nawaw, agdo alawasan asaan ngayon imay dayjay alaleng, na urnungan ti malabaan. At dan sa balya pagtrabahon na. Anya? Nakita nga aday kayan da Madam Virginia di na minsan ngal daw. Panagkunak, ijayon nga agtrabaho. Nangruna pa ita nga sari-sari store mo't gayam ni Madam. Kasano nga rudan dayta? Asino ti aglabaken agdalos dito'y balay? Ano sam nga aramidin na? Anya nga nga ron. Ang mga nudakkel piman, ti itod ni Madam atangdan na. No kastoy lang akanayon, tatang. Makaorno nga talaga. Ay, dakkelin na ita asweldo, manakaw. Wen nga rod, tatang. Inutek ti gumatang iti semento mausar dito'y balay. Saanin? Agurnong kakitde iti para iti bagay. Siyempre, iparenovate ko to'y balay. Tapno mayat ton tibuya na, tatang. Kan tapno saanan amasapul nga garamat ta iti timba no kasta matutudo. Parikot matlang no agtagtag ti bubong. No kasta ti ko na makatadakan ka na ita anak ko. Angam na kita siguraduam nga na mabati aparakin ka. Wen tatang, adalat tamat Ni, si kamat gaya Maritrix Anya ti araramidam dito'y balay. Umay ko lang ko masaludsudan, no apay asaan kamutin nga umay ijay balay, laleng. Kinapudno na. Iti ayan da Madam Virginia ti pagtrabahuak itamare. Anya? Kastalatan? Di mon kayat ti agtrabaho kanya, kalpasan ti amin?
Mangmangan kami met, Mari Trixie. Saan nga umanay apagbiyagan mi titangdan nga itid mo kanyak. Sapay kanayon akurang tiyaw awat mo. Lugi ak mo, Mari. Naa, tanaturod kan asumungsungbat ita. Ibagbagak laang tipod no, Mari. Siyempre, tao kami met. Ibirok mi met ati pagbiyagan me. Nakaigam ka lang iti kwarta, limastukan. Pwet, rupat kwarta. Nabayag samot din asaan anap na panilalin ijayan niyo, Mari Trixie. Un nga rod, Maricora, iti ayanda tinagapwak ita. Anya? Nalastugan ita, Maricora. Nalastog nga agsasao. Dakala ang titangdan na kini Madam Virginia. Limastog matan. Ay nawaw, saan mat anasaya at tikastang og ugal yan na amare? At dapay nakita kasiminto iti paraangan dang. Nukasta, agparinovit da iti balay da. Ha? Siguro Saan ko asinaludsod, tadyak magustuhan ti panagsasao na itay. Kunamlan asino. At dala ang pagtrab-trabahuan na, kan nakaigam lang iti kwarta, rimwarmatan ti dakas nga ugali na. Sang kaibagam iti limastog, si Trixie. Apaya? Limastog at talaga dayjay alalin, lakay. Apay ka ni? Madlaw mat iti panagsasao na. Napanak iti ayanda itay. Kat ay na talaga alimastugan. Ang mga no, ibagbagam ti kasta, ta di na kayat ti makitangdan ken ka, bakit? Sana, isula ang ngamin tinadlaw ko kabayatan ti panagsarita mi itay. Si kakit di mo't bakit? Kumkumpormi man ang tiar-aramid ang nga istorya. Kat pudno mat, saan nga istorya tupo-tupo dayjay tapudno nga rod? Amo ko na itang style mo, bakit? Sigurado ak ano sakit tinakam mo. Ta saan mo na ang mauto ni Marilalin ita? Nang ron akit adan na talga da trabaho na. Kan dakkel sapay ti sildo na. Oho, nakaigam lang iti kwarta, limastugan. Agsarden ka man si Trixie. No nasakit tinakam mo, ta saan mo na ang mauto di tao, agtal nakalatan. Saan kat aday ta agar aramid iti istorya ti aramid. Manon kanyak ti agwarwaras adamag may papankan kalalin. Anya adamag, madam? Limastog ka kano, idinakaigam ka ni ti kwarta. Day tamot ti sangkay baga ni Mari Trixie kanyak, madam. Si madutak nga minan amapan iti ayanda, takurang met nga rutit itad na atangdan ko. Inan-anusak laang idia, tawan mo't sa balya pagtrabahwa. Agam di ka agpapapikto. Agagat ka kiti. Tapno rumang ay matyada ka sa sadyo ka ni tatang mo. No para kanyak, husto laang ti inaramid mo. Amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Iso mabirok talaga. Agyaman tamawa tandak, madam. Sa anak mo't asumadot, no husto laang ti itad na asweldo. No anyaman ti imarmaritis dayjay at Trixie. Di ka agpapapikto. Mauman tulat ta. Nasakit laang tinakam naken ka. Gaputa saan na kan ama uto ita. Taaddan trabahom kan addan kwartam. Agyaman madam. Aramidek ti amin. Tapno mapadasan mo't ni tatang tinarang ay panagbiag. Dumteng tulat ta da italalin. Di mo laang liwliwayan ti agkararag. Tapno ikan na ka ti Diyos iti pigsam nga agtrabaho. Iti kasta, maragpat mo dagita nga arapaap mo para iti pamilyam. Ay, nawaw! Di ka agpaapekto iti dakas asao ti padam a tao. Itultuloy mo lat ti aggagat, tapno ti biyag mo ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko ng pipitula kay. Gimatang dadinaw iti washing machine da. Isumay, ti ko na Georgia bakit? Tapno saan ka no amarigatan ni bakit na nga aglaba? Ay nawaw. Apay kumapaylaan. Kaawa mo trabaho ni Corina nga asawa na. Di na aya maanusan ti agilgail. Isupay ki di agastos dayta. Bay takwarta na may. Kwarta ti anak ta kunam awan ti maurnong dano kasta kanayon. Tunggalag sweldo ti anak ta, gumatang da, iti baro agamit da. Di ka man nakibiyang bakit? Saan na mo na dumawdawat iti kwartakin ka? Sa dino ti ayan ti payong kaun. Di mo ibaga, rumor ka man ay. Pakibiyang am laamin ay. Nagalas ti kasta nga ugalim bakit? Anyan tulangan ti panunutan da abalayan sisel no kastalay. Siya to pay iday. Ay, agsardeng kan. Makaumat ti kasta. Day, adama gaya mo washing machine yaw Corina anak kaw. Ay wananang, ginatang ni Dino. Ay ka nasaya at ano nalagip na tigim matang. Tapno saan kan amarigatan nga gulgal anak kaw. Kabailak mo ti aggalgal, nanang. Ay sos, nasaysayat matlaang no adda washing machine. Tapno adda oras mo ang mga sikaso kadagiti anak yaw. Sa bagay matkit di nanang. Ay wun gayam. Saan sabutan nga imimay ni Abalayan Georgia anak kaw? Nabayagan asan nga imimay, nanang. Ay na, sigurado nga adda manen maibaga dayjay atao no makita na ti washing machine yaw. Sakto pa'y iday, kunanan tumanay. Nakasaritam ka di mutlaang ti anak ta. Saan nga raw? Nabambanugak laang anak nagna. Kung naktumot nga milkin ka, saan kan amapan? Ngam ipilit mo ti kayat mo. Kasano ko makasaritak ni Dino, kaada ni Cecil, iti ayanda. Ay kitnapan kalat ta kumaa. Ta naging nistorya kayo pa'y kan abalayan sisel. Ay nawaw, sanay. Awan mo lang ti pagsaritaan may iti dayjay akong sentidor. Amom ka day, nagmaya ti kakatawaan da kan ni Corina itay. Manugang ko namit abakal. Yak pa'y nang ginawagam iti manugang ni Corina nga asawa ti anak ta. Kas nakunak iday. Saan ko akayat ni Corina para iti anak ta? Ay nawaw. Mano atawanan sipod nagkalay sa na Corina kan dinaw. Nga maging gayta, dahi tapay laan sang kaibagam. Nagalas man ti kasta. Kumusta kayo, nanay? Napaanak iti ayan yaw, hindi na minsan dinaw.
Sana ko na nagpakita. Tada mo gayam ni Apalayan Sisil. At ka di ibagayo, nanang? Kaya pa, tunggalag sweldo ka, gumatang kayaw iti gamit yaw anak ko. Anyan tulay ngayon ti mabatay no kastalaan. Di yu amaw ti agtipay, di yu amaw ti agurnaw. Washing machine lang yung ginatang mi, nanang. Nakita kang hinginain, ti ginatang yu a washing machine. Uy, heavy duty ti kasapulan mi, nanang. Tapno sana marigatan ni bakit ko nga gulgul iti mureng. Sakto pa'y iday ubing kayaw. Uray ubba kayaw, aglablaba aklatta. Ay nananang, sabali ita. Anya ko mati nagdumaan na dinaw. May ruwam ni ba kamaw itinam ay no kumplituam ti appliances yaw. Yak maawatan ni nanang, tatang. Di mulatan ni kaskasaw, noon niya ti bagbagana, dinaw anak ka. Talaga nagalas ti kasta nga ugalyin na. Nagsasaw, kanayon na nga ibaga, siyakto pa'y idi. Mahilig ang mga ikumpara. Naitamot laang ti jakayat kaninanang mau anak ka. No siyak lang ang pampanunod. Kaslat ti kayat na kat agrigat kami. Lalabait nga umapapal laang ni nanang mau. Nakumangay ti apalan na, tatang. No kaya't na agad mapan makiwasing iji balay. Asidag lang mat ti balay mi, tatang. Sipod na am-am ni Dino day tako rin na dakkel ti nagpaliwan na pipitaw. Nagbaliwan may talaw-lawatam ni tabakay. Ay, no kasta nga adda ti ibagaken ko na, kanayon laangan akong traon na. Una ta pamilyadon ti anak ta. Anya ko mati-expectarum nga ay. Nimbag ko mamay, no saan akas ka ni Kuri na tinasawa na. Nakasatsadot. Kasano ko maamay baga masadot ni Corina at nagdalos di balay da. Panasam ti mapanagpasyarigayan da ah. Ha? Kasjay, ti sadot. Masapol na naka-washing machine, no aglaba. No aglutaw, naka-rice cooker. Siyempre, ibirok damit ti pagnamaayan. Nga maibos mo ti sweldo ni Dino nga anak ta, no kastalaeng nakay. Tinapatag. Saan da daw dawatan ti kwarta agas gastusen da kanata. Sino ti kadwa mamakitsinda, Corina bakit? Inanang lakay. Sikapay lang ti makamu kadagiti ubing Anusan ta tanas ka na makitsindaak manon. Tani, naibusan ti bangos ken karne nga basto tayo. Ref tumat ti sumaruno ngayon nungak. Tapno saan ka nga agsubli-subli ang makitsinda? Inton kuan, adan tumanan maibaga ni nanang mo. Sana bali takwarta tamot ti mausar. When ngam, siyak tupay, idi. Kunanan tumanan no maamuan na agim matang tayo iti ref lakay. Sana dakis no kaya tayo mo ti agnamay. Sana mo ta mabalin nga agsubli-subli ka ang makitsinda. Asino ti mga sikaso karag iti ubeng. Sapay manmano ti tersena dito ayan tayo. Sika nga rudan ti makaamula kay. Sige, agrobwata kon. Sigurado nga agur-urayan ni nanang ija paradaan. Awan ka din tigatagam, Corina anak kaw. Nakapalingki ako nanang. Da kayo nga'y? Ay uray siya anak kaw. Nakapalingki ako. Ay makabanog matikas to'y. Maminano ta makitsyenda iti makalawas. Karkaro kayon ananang. Sapay mahilig ni tatang iti karni kat awan matrefyo. Saan ang mabalin gumatang kayo iti ado? Ay wan nga rod anak ko. No adala ko matirse ng aglakla ko iti frozen foods iti ayan tayo. Saadan ang masapol nga agpasentro ta. Bayan nyo nanang. No makagatang kami iti ref, makiusar kayon to ka ni tatang.
Ay, saus. Isupay man ang agastos, anak ko. Nanginan sapay matiref ita. Talaga kas na nanang. Ita apanawan, awan ti libre. Sa linaw, ti papanam, Georgia, bakit? Mapanak iti ayan ti anak ta, lakay. Adaman laang mapangkusar. Suday. Nay, kita ang mga adumanan ti makita magamit na kat sumanaukan tumanan ijay. Una, tamasapol ang maisuro na gitubeng. Narigat tumairwam da itinamay. Ay nawaw, saan nga ubing ladino ken Corina? Sa may sa oray asinaw kat kayat na tagnamay. Awan ti pagbanagan ti tao ang mairwam itinamay, lakay. Ayun na yan, ti kasta ka panunutam bakit. Dipindilat tamat iti tao Ay, awan latamog. Isudan tumulaang ti kakaasin o kwa. Ay, kitain na. Narwamak itirigat, lakay. Sakto pa'y iti, kunamanan Da kayo man pa'y timakam mo kadagiti ubing nana. Ay, nawaw. Kasangsang patyulaang, Corina anak ko. Nalipatak nga ron ti cellphone ko nanang. Amangan no adda umawag. Sapay adda order ko iti online. Sige, mapan mo alaan. Nuapay nga minanalipat ang pailaang. Asinaglaang matkit di ti balay nanang. Awan may sa kilometro. Mala, agawaam nga raw, tamang ipapudo takon, iti kapita yaw. Di yung impakpakamo nga umay kayo gayam dito balay nanay. Ni Corina, At dada di tayan ti katugangak nanay. intugot na dagiti ubeng. Wala na. Nasaya at nga raw no kasta. Tapno saan na amangag ti ibagakin ka. Amangan no sakitin nan tumanay. Anya ti gagarayo ayan nanay. Iyada ka na ute hindi liber da adakkel a karton dito'y balayaw hindi na minsan anak kaw. Dadya ka di. Ref dadya nanang. Tapno sana na mabambanog ni bakit ang mapan magtinda. Anya ngay dayta. Hulugan. Wala nanang. Ay nawaw. Apay-pay laang agimatang kayaw no hulugan mo't laang. Anusan na ti mapan makitsinda dukwa. Sakto pa'y iday. Pagyamanan na kiidi at datit kwartam nga ramatin na. Ne, adda kayo madgayam nanang. Kumusta kayon? Ay, Corina. Ne, naklat kayon samot ang nakakita kanyak nanang. Ay, Nagsubli ak tanalipatak ti cellphone ko. Diyak mat impagarup nga da kayo gayam dito'y balay. agawid akon, dino anak ko. Huwag gayam. Kasangay ko intun umay asabado. Umay kayon tuway. Di yung pa'y matnebos ti kapeyo nanang. Makapaawan ganas mo nga may. Mabutan kayo ka din o nangang ti asawak ti imbagayo. Oray man mangag ni Corina pudno mag. Ni nanang mat. Kinasadot na, ti ipakpakat na. Kita appliances laang samay ti papapadan ti susweldo anak ko. Tasaan mo ta mabali na baybayak ang mabambanlog ni bakit ko. Nang runa kat anda pa rin iti ubing as asikasun na. Agbalintukid din ang lusyang no kwa. Ay, nawaw. Naanano ka, Corina anak ko. Nakamisuot ka ba't nagsublay? Talaga sa bali ti ugali ti katugangak nanang. Saan ka maawatan anak ko? Adda ti ina ni Dino ijabalay nanang. Jak amo ang mapanggayam ijay. Inchamba namat nga awanak ijabalay. Anyagay manan ti ibagbagaday dya ataaw. Siyak tupay idi. Kun kuna naman nun idi nakita na ti kabarbaro a ref mi nanang. Ay,
Awan lat ibaga dayjay a tao no saan siyak tupay iday, siyak tupay iday. Awan mo nagbalbaliwan na. Nagrigat ti maadaan iti katugangan na kasken kwa na, nanang. Hangam, ano samlata, anak ko. Addan to siguro pagbaliwan na. Kasangay ni nanang ita, ako rin na bakit? Mapan kayo latan kadagiti ubing lakay. Si Kangay, saan ka amapan? Saanan? Masaduta? Ay nawaw, saan mo na mabalin na kami lang timapan? Diyak kayat timapan. Amangan no adamanan may baga ni nanang mo. Mauawatam lataka din ni nanang, bakit? Iso nga ro da siya kun ti agad jas. Tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan lakay. Kasta nga rin di kayat mo. Dumapanak iti ayan niyo. Siyak tupay idi. Kunanan tumanan. Ay, sa dutak tumat ngamin iti imatang na. Ayan ngay dagiti apu ko, dino anak ko. Di na kayat ti sumurot nanang. Anya? Di na kayat ti umay, taawan ka no ni nanang da. Na, apay nga ba na di mo intugot ni bakit mau? Urin ni Corina, di namat kayat ti umay. Apay ka na. Nasakit tinakam na itinangag na itinaminsan nga daw nanang. Awan apaan na kayo dagiti dadakkel na no kasta ti trato yuken kwa na. Ay nawaw! Anya nga ti makunam, Georgia bakay. Saanan nga imay dagiti apu ko taken linaw. Ha? Saan laeng asadot dayjay ako rin na pride pie. Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na kapudno mo ti ibagbagak. Siyak tupay iday. Ugbak dagiti ubeng nga aglablaba. Mano-mano pa iti panaglaba. Haramidek amay nga oray incomplete ti appliances. Irugi manen dayta syakto pay iday. Kayat mo kaday, abir ngasan kay ti syakto pay iday. Awan lati bagamo no di day talaag. Una tapod numag sanaya. Isu nga rod ang maistorya kadakwada lakay. Tapno pagadalan da mo laang saan naya. Sana kasta ti mangisuraw bakit. Kasla daliban nga apal mo no kasta lang. Ala, wan, basol kaon. Basol ko amin ay. Lakay. Kasla adayo mo tirik na dagiti apo kutakanyak. Kasanaw kat nagalas ti ugalem. Oray asino mo't Ay nawaw. Siyak la akanayon na ti pabasulam. Siyak akanayon ti kamalay iti imatang maulakay. No di mo kayat nga madayo tirik na dakin ka. Ag sing-singput kan. Sana na ita pakibiyangam amin na makitam. Ay nawaw. Di mo ikumpara amin na makitam. Awan na, gumura da talaga kin ka. Padasam, tagbalin anasaya at kadakwada. Ay, sigurado nga ayatin da ka baka. Oh, da kayo matgayam nanang. Awan ni Dino dito'y balay. Ada iti trabaho na. Saan ani dino ti gagara, Corina, anak ko. Ha? Sika, ti kayat ko ang makainistorya, anak ko. Agtugaw kayo pa yan, nanang. Ay, agyaman na ka, anak ko. Ay, anyang ay, pasensya kan no nasaktan ka kadagitin na isaw-sawang ko iday. Amaw, kamalik dagijay. Nasakit tirik na, itikas dyan ay sausawang yung. Gaputa makita, kan mariknak asi pupuso mo ti panagdawat yu iti pamakawan. Sige, pakawanan kayo, nanang. Ay nawaw. Agyaman ako, unay, anak ko. Ay na.
mayat gayam itirik na no kastoy. Kunak lakit tinusaan kan nga agawin, Georgia, bakit Ay, pasensya kan no narabyanak na kay. sa dino tinagapamaya? Iti ayan da dinaw. Ay nawaw, anyat inaramid mo iyay. Nagpabida ka manay? Anya kumapay. Nagistorya kami, nagsarita kami, iti manugang taa. No kasta, nasayaat kayon ken Corina. Wain lakay. Nagkidawak mo iti pamakawan na. Nasayaat kami. Dahil nasayaat mo't nga ron, ano kasta? Kaamaw lakay. Ay, nalagan gayam tirik na no kastoy. Katuan mag, ington maminsan, tepelam tangiwat mo. Di ka mangisawang iti pagsakitan tinakam, ti pada matao. Ay nawaw! Saan nga amin abanag ket pakibiyangam? Respeto ti kasapulan tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Joyce Balasang ko. Kastamat kan ka, Auntie Baning. Ay, sumrek ka, taagkapita. Ay, saanin, Auntie? Ni Auntie Adelina tigagarak. Adalaan ko maibagak ken ko, ana. Kasta ka, day. Ada nga ta dita balayda, Auntie? Ay, kwa, jak amo, Saan mo nga iso ti bambantayak? Anya ti masapol mo ayaken ko, ana. Alaan mi ko maida nga agastawa aninong kaninang iti umada ni akasarmi, Auntie. Ninong kaninang. Anya kumangay mo ti ambo na kita nga agasawa. No may papaniti kakastabanag. Oh, Auntie, napauli magkamat. Ay, nalagip ko lang tiin na po nga ilutlutaw. Amangan kunak nunak sa matan. Nagado ababak nang dita. Ay nawaw, nagadumanan ngay bagbagam dita, bakay. Kasar mo aya. Nadamag da siguro, ti may papanitipada maninang iti kasar. Ngay napapam iti napalabas sa tawag. Ay, no syaklaag. Saan abagay na adili na ken Luis ti agbalin aninong kaninang iti kasar? Tsaka mo man no apay akay kayat da nga alaan dagita nga agasawa. Apay kumaasaan, kitsuki damit piman dagiti agkas kasar dito'y lugar tayaw. Pangalaan da mo nga iti regalo da.
Nasakit ka di tinakemaw, tasanda ka nga inala ni Joyce ani nang iti kasarda, bakay? Anyagay ko matibibi ang kau. Uray sa anak anapilay. Awan nasakit abakrang kau, Noel. Umapal ka lang ngamin kin Adelina karuba tayaw. Anya ko mati apalak kenkwana ngay. Una, tauray no sanda baknang. Adulat tamat dagiti mayat amangala kadakwada, kas ninang keninaw. Sana kasken ka, alabas-labasan dalaan. Anyang aminin ti masapul mo, Joyce, balasang ko. Kaya't kayo ko mga alaan aninang mi, auntie. Ninang, Wan, da kayo kani Uncle Luis. Alaan kayo aninang kaninong mi iti kasar. No, okay lang akda kayo, auntie. ay kwa, Joyce. Maalamat tan, auntie. Di na kuman paayan. Pinagustuhan yu ti kaaruba mi iti saan aya. Ay na, nakababain ngamin, Joyce, balasang ko. Kas makita mo't, saan kami abak ng kan-uncle mo. Ay nawang, saan mo't aparikot day na, auntie? Uray awanan regalo yo. Umanayan kada kami ti presensya yo. Ken, no damot may bingay yo apagadalan mi. Mala, kasaritak pa ni Uncle mo, Luis, balasang ko. Inayon ko tinagan yo iti listahan na, auntie. Ibagam ka ni uncle. Siya kung ti makaam mo iti suot yo. Ay na, talaga amas daawak nanang. Naa, anya man ang ipakas daawa ang baneng anak ko. Luapay akay kayat dangal alaan ni Adelina aninang iti kasar. Kat sa damabak nang lututuusan na pobre na pahingamda tao. Wala at nasaya at ngamain ti ugalid ang ag-asawa. Kan kas makitam, natibker ti pundasyon ti relasyon da. Iso siguro ti may sa makagapaw anak ko. Katsak, dakasak nga rod. Kasta ka di ti kayat yu asawan nanang. Adala ang ngamain dagiti bambanag anaaramidam iday. Amang ano'y supay ti may sa makagapaw. No apay adida kan kayat nga alaan aninang. Kas kumatipadam aninang nga inapapam iday, gapulaang itiday tarigalaw. Nagsasao kayo mo. Ay, sinong batak lang ti saludsud mo anak ko. Anyat kayat mo nga isungbat ko aya. Kasla nakababayin mo nga minan, Adelina, bakal? Ang mga numaupay ni Joyce, no saan tapat gantikid daw na lakay. Wanang awang nga rod kwartata. Iso kano ti makaamo iti isuot ta. Awan lang nga rodon ti mairigalo ta. Isupay ta gastos iti ibado ta. Amukon, Luis Lakay. Amukon no anya ti irigalot na. Kanya nga bakit? Irigalok ti may sa aburias na, Lakay. Anya? Sigurado amayat day jay, Lakay. Sa tanayunan itinatengken prutas. O, di mayatan. Naa, anya launay ti sirip-siripom iti tawa banay nga nakaw. Uray la umatidug tatenged mo dita. Ninanang mat, taipadlaw na pailaang. Ti kaaro ba tayon samot man ang ti sipsiputam dita? Nangeg ko ti saritaan dang agasawa idi na minsan alimmabasak iti paraangan da. Makakatkatawak nanang. Ay nawaw pakawan umapo. Amam, nanya ti irigalo na iti kasar ni Joyce. Burias nanang. Anya ti nakakatkatawa ijay banayng. Ay, may mayatlatan. Ano cash nanang? An-anuan kumangay mo't da Joyce ti Burias. Mabalin mo tatarak nunda. Mayakit dia, tapang rugyan da. Nanginang at atiburias ita. Ni Joyce sabat ti limabas iti paraangan tayaw lakay. Iti ayad da pa Luis tinagturungan na. Anya tinaramid na ijay.
Tapandayin tulod ti kawas nga isuot na parilwes inton kasarda. Ay nawaw, no kasta. Husto tinangag ko iti naminsan. Ni Joyce tinanggastos iti bado da. Anya ko matibibiyang mo, Baneng. Nanganak da pay laang iti kasar no kasta mo laang. Amom si Kabaneng. Diyak magustuhan day tanga ugalim ah. Anya ko matibibiyang mo. Lumay papaniti day tabanag. Kat kwartamot da Joyce tinaramat da. Wen ngam nakababain ti agbalin ani ng kaninong no si kapay laang ti gastusan da. Agsardeng kan. Nasakit tila payag ko makangag kadagitang ipagbagam ah. Adan sa ti sa anyo ang nagkinaawatan iti asawam no wala nakaw. Nakaungetak piman ni tay nanang. Ay nawaw, apayan. Daka sa kanayon ti rumrumuar iti ngiwat na nanang. Adyan tulangan ti panunutan dagiti anak me. Lumangag dati kas jay abalikas na. Day tamot laang ti jak kayat iti anak kao. Agraman ti panagninong kaninang ti kaarubay ti kalaysa da Diyos. Nagadawa sa una. Day tangarod nanang. Ay na, mauma ko na talaga. Pasensya ka ni ti anak kao. Kanayon ko matabagbagaan, ngam di nakipangpangang. Awan ti basol yun nanang. Saanen nga ubing ni Baneng. Amuna ti husto kan saan. Talaga lang awan ti manak-nakam na. Nauma ni Noel? Nauma kanyak kunam nanang? Nauma iti kastang aramin mo, anak ko. No nauma, nakalukat tiri daw nanang. Ay nawaw, imbes ngagpakumbaba ka. Ay nananang, kastoy ko na talaga. Nakasagana akmat, no ibaga na nga agsina kami. Anya kalakit di mo't ay anak ko. No makorektar ti dakas nga aramin mo. Sinada gusti sang kaibagam. Nauma nga ruden? Anya pa'y laang kumangay. Saan ba't mabalin apilitan tayo, nanang? Ay na, baning aya. Ay nawaw. Mano aburias ayat irigalo ta kada Joyce. Bakit? Dua, Luis, lakay. Anya. Un atap no adaganas na lakay. No saan da ngay amagustuhan? Sigurado ang magustuhan da, si Kakit Dimot. Nangina nga tatiburias. Huwag magkidi ah. Isagana mo tan tinatangkan prutas lakay. Kalpasan na, agpulis kan, tapa umayan ti kaanakan ta. Iso ti mangitulod ka data iti balay da Joyce. Kasar ni Joyce ita. Apay adi ka pa'y agdikaws. Agkat katawa ka amay maysam nita. Di mo ka di makita ti kaaruba, nanang. Na, Dahil jay ti regalo da kada Joyce. Burias! tangiwat mau. Amangan numangag manan nila kay mau. Makaungat manan. Adapay nakasako. Natang siguro dahil jay, nanang. Kumpormi mati mapampanunot da nga irigalo. Katsi ka. Ada ka di magtiregalong ka da Diyos. Apay kumamang tadak iti regalo ngay kat sandak mat nga inala aninang da. Puno ngagpaiso ti atap kau. Nasakitin akam mauta ni Adelina kan ti asawa na laang tinala da aninong kaninang. Kasano kumangamin nga alaan da ka aninang. Kat kasta mo ti ugalay mo. Ada nga raw ti maadaldakan ka. Amom nga rod, nanang. Di ka di mapaniti kasarda Joyce. Baning bakay. Masadutak. Ay nawaw. Kasi daglaang mait. Kamapang kayo, ano mapang kayo? Naa. At asamot saksakitam dita. Di ka pa'y nakamove on. Awan may. Talaga lang adyak kayat timapan. Ada napatag nga aramidag ita.
Di mo ibaga nga aging gaita ket nasakit tinakamaw. Saan da ka ngay nala ninang iti kasarda? Mabinado ka di nga ibagak nga okay aklaang. Sa maysa, jakmet lang kayat kag balin aninang. Ilibak mo pa ilang nga main. Ket madlaw main. Ni Adelina pa yan ti pangipasami ti sakit tinakamaw. Katawan mo ti basol na. Awan ti basol na. Saan da ka kayat nga alaan aninang bakay? Maragsakan ha, tanaka umay kayo iti espesyal nga aldaw mi Uncle Noel. Ay nawaw. Awan ti anyaman na Joyce. Jak ba't makita ni Auntie Baning? Saan nga imay? Abay ka no? Di na kayat. Nasakit siguro tinakam na dayjay. Anya? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na Uncle. Wala, labas-labasan nyo lang iti balay. Maditirik na na, dati karuba mi lang tinalayo aninang iti kasaryaw. Pasensya kayo na Uncle. Uray libak na, amuklat ta na kayat na ti agbalin aninang iti kasar. Iso ti akapala na kanadili na kaaruba me. Kinapudno na Uncle. Plano may kumanga alaan aninang iti kasar. Nadismaya nila kay ko. Nadamag na nga minti naramid ni Auntie Baning, idiin nalada aninang, di takabangibang a barangay. Ayway, may sapay dayjay. Makiap-apay ti pada na aninang. Sana masapul nga agpasensya ka, Joyce. Maawatan kayo. Narigan nga agpaisaw, lumadadail ti espesyal nga aldaw yun. Agyaman naklao na iti regalo yung Auntie Adelina. Sapay la kumata na gustuhan nyo, Joyce. Siyak pa yun ti mabain ka da kayo, Auntie. Ay nawaw, okay lang kada kami balasang ko. Si pupuso nga inted mi ti buryas, ta isupay apang rugyan nyo kinilakay mo. Adapay natangkan prutas, Auntie. Iso lang mat nga minti kabailan mi nga ited. Dakkel nga tadaytan, Auntie. Nangina ti buryasan niya. Okay lang mat kada kami, no prutas lang ti regalo yo. Saan mat akwarta, uno material abanag ti makagapo, no apay nga inala kayo anina. Wen, amok day ta, Joyce. Kat pagyamanan mila unay, tauray saan kami abaknang. Saan kami matlaang asikat dito'y lugar tayo, kat inala na kami lataan ninong kaninang yo. Gaputam mo mi nga damaadal mi kada kayo. Ma-pressure mi launay ti imbing layo akapadasan yo, Auntie. Kastamat ni Rico. At dabim milibmanan kada kayo kan ni Uncle. Kumusta nga itinapanan niyo, Nanang? Ay, mayat mo, baning anak ko. Na-enjoy ko man ang tinagsalsala. Anya nga iti kunada Joyce iti regalo ti kaaruba tayo, Nanang. Amang ano di da inawat. Nakita amay at ti isam na nga agasawa. Iso nga uray saan ko anang tinagsasaritaan da. Amo an apresyar damot piman ti regalo anaawat da. Kasta? Amom kaday. Maya ati bilin dalwis kan Adelina kadagiti newlyweds. Nabagasi ka. Saan kumatasalsal sudan, Nanang? Ay, nunapan ka lang. Ado, tinaadal mo kadagitang agasawa na kaw. Isuda ti mang panagnag. Nga uray awan ti kwartam. Uray saan kabak nang nunadalos ti kaunggam. Kabaulam ti mga anak iti kasar. Patpatamaan naksamot, Nanang. Nunapasagidan ka akit may salaang ti kayat nasa wunday ta anak kaw. Guilty ka!
magsarita ta, baning bakay. No may papanmananday ta iti ninang kaninong iti kasar, saanan nuweg. Ay nawaw, napatagtibagakan ka bakay. Kat ibaga mo na, Amom kadaya kayat da ka ko mga alain aninang, idi kasar da Joyce ken Rikaw. asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Joyce mismo tinangibaga kanyak, bakay. Apay nga rod ang nagdiritso mat iti ayan ni Adelina iday. May saka ko makadagiti ninang, isuna lang tanad dismayada, idi nadamag dati inaramin mo ijay kabangibang a barangay. Nalipatam ka din jay padamaninang iti kasal, ngay napapam, gapoy ti regalo, ken paputpay. Nabayag matanday jay. Anya nabayag, idi laeng napalabas sa taon day jayan niya. Nusan siguro akas jay ti inaramin mo. Di mayat ko ma, saan da kaalabas-labasan laeng dita. Ay, Ita, amumet siguron ti aramidem. Dayta nga ugalim ti makagapo. No apay adida kan kayat nga alaan aninang iti kasat. Saan lang nga minarigalo ken papet-pet ti importante o mga nakay ti kasar. Ay, nawaw! Kas may sa aninong wenno ninang iti kasar, nasayaat nga ugali ket kasapulan. Laglagi pam asaan laeng at ikinabak ng ti pangibasaran tapno mapili ka aninong kaninang iti kasar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.